Kumshibanta ban rakhe ka World Tourism Day ka kunhon Ribhoy Tourism and Environmental Development Forum harangkat ka jinga trelang bat ka Marngar Eco Tourism and Cultural Development Society menta ka sngi ka at hunyautere unai lor arhajar arkhoi kala rakhe ka sngi kerpang ya ka balatip kum ka World Tourism Day ka baju penlong haman la usnam bat kumjo hakeleng ki jaka jong ka perthai hi barok away ya kata ka jing yalang la penlong hamar ngarle ka badairu ka wei ni ki jaka jungokai ka bala pau bha ha ka thamri bhoi la pani phu I pheng ya kata ka jing yalang de ki jing put jing tem bar ki jing shat tan rai jaka raj mar ngar ha ka ni ka sngi la wan ban sakhi da district tourism officer ka Ribhoy district uba ban sanchar lang nong country kum kongsan u chairman ka RBTEDF uba plela tiuso bat baro ki dukhot jangka Ribhoy Tourism and Environmental Development Forum balayo ban sakhi lang ru da upa em ka rat marngar urang ba snong jangka te ka snong kumjo kilong keme lambat ki rang ba jangan terkait kam kum ko opportunity yani ibrang akan tourism sector ni kita stakeholder ba in hit kata reset button ngilong Aki nongway, promote bangin refresh yang lagi, ngimpek, ba ngiduna boros waktu, bangi hak bangin nginwa sakilat, inti kebatman, ben tray yang kam tourism nang ni sama. But kum ke department ru, kum ben museum yang ni ki iberi keberan kali kam jengkai petai, nilasang yang kali ka restart tourism mission. But kum sebentar, jangan ni restart tourism mission ni la adopt ni lain kali ki principle, lain kali ki mat iba ngimut ban penyak keleng kejalan ni tourist spot ni tourist destination. Bagi kita ki principle ni mat kebenkong ya mereka bengin identify, ya bengin itu no jakta ka carrying capacity jong kajaka, jom tourist spot. Carry kasi kebumut bakan no kajaka kajong ki talak benjit ki tourist. Nomor ba, nasa nanglis kamat ngilah berperkat sama kubang ngilah follow ki SOP ngilah follow ki guidelines. Jadi kemudian kamu kalau bangin susu no bakan no kan ni kajaka kajong ki talak benjit. Dan pada fact the maximum number of visitors per weekend siapa ni kajaka kajong ki. Jadi aku mensuap Berong kilaban harus pakai bangun sebelum kering kata nak bila habis penduduk ya kata nomor ba kini penting kita kian social distance ini rule bagi pun dia supi jom sokan dengan tentu ya ki nong penyakit tentang ni apa mangarlik dari lembaga forum bikin repoi ya kini kita ki principal kita ki mat ki ba pun ke department semua kau ba bikin anda final carrying capacity yang begini tu yang kata aja cari kapasiti jong satu kajaka bangkit ini tourist. Kau itu kalau ben numpen kau itu bukan penung ketak kan ya kajaka. Dengan itu yang itu jaga cari kapasiti jong kajaka penung penjabua, penung ketak penjulur tandu. Kata ketika peningkong ketika cari kapasiti kabar kamat kata kapasitas kepeningkong mereka right pricing festival but hadir jong tu senam arjar kan real arjar kan yo arjar kan paikladon di program asnan dan ter hangge pengikip nak kalian kesungi layo kan pelong ya kemangar ethnic food festival hagajinya perengkat but kemangar eco society kalau sisa ke program ke festival ke balapan kering ya kipai ba om tan napok ke district kesungi Henry nabar nak district ban nabar tu kejela hak pemerintah kani kemarngar le la itu ya ka napo ke India hi berkuai ni nong som kitip apa kiwan ban district ditulis apa kiwan ban district ya kejela megaya kitip pagadon kemarngar le hani ban ismo sarong kum ka forum bakani kemarngar le kalakiu bani ai khubleiru ya kinong yelam kinong penia nadu yo usil urai jongi hangni pain balai jadi keren ke boskunat mane ba delen ba jongi bala kersiu kia dila ai ya ketika mon jadi khun sama jong kani karat bakin penia bakin pej ya kani kajaka bahkan ban pelong kum kawai na ki jaka jongai perthai hapok Ribhoy district ke jongi
kumbai lay tu khana mene dalong yang mensuala jule kenya le kriam hangni bangira de pantho ya kilo story jong kali suwa bangin tulong ya ketika Marngar Lakeside Festival nilai wa nilai keli ni pai nilai keli ni kilomsan mansa hangni kai ke story ke bodon hangni bakani kalau ke story kani ke Marngar je kani ke pungro kha kadon ke story gitu ka kostona kata-kata harba ke wei ke clans mo